hapa kwenye ukumbi wa AGT. Tulitaka tujue malengo ilikuwa ni yapi? Ndio, kwa siku ya leo MCLA iliitisha wanamemba wake kufanya kikao cha kisichokuwa kwa kawaida ambacho kinaitwa kwa lugha ya Kimombo Assemblée Générale. Malengo ya hiyo assemblée haiko tu juu ya kutanisha wanamemba wa MCLA, tuevaluate kazi zetu zinasaidia nchi nini, zinasaidia raia nini, na tuprojekte zingine za kufanya miaka zenye zinakuja. Lakini ilikuwa fursa kwa objektifu ya kuongea kuhusu madefi za kabambi za jiji tarafa yetu ya Uvira, Fizi na Mwenga, juu ya kuongea surtout usalama, kuzungumza watu wajue nini naendelea, kwa sababu leo kuna kuwa habari zimoja za uongo, ndio kuna kuwa zimoja za kweli. Ili metulina tuite watu waeleze watu wajue hali halisi ni nini na raia inapasha kufanya nini. Eske raia itakunja mikono? Mezosi tuliongea kuhusu hali ya maji. Unaona kama maji ni uzima, watu hawezi ishi bila kupata maji. Na ndio kwa maana tulialika mkuu wa Regideso atuambie, atupeni tena ile hali ya kusema kwamba tulifanya sitini, tulifanya hivi mikogotano, tuite tuongee tuyue nini inahitajika purke maji iboreshwe. Na ndio kwa maana tulika mkuu wa Regideso akatuambia kwamba tatizo ya maji ya Regideso itaenda kuisha Uvira, Kiliba wanapata maji kwa shida itaisha, Kawizi walikuwa wapataki maji depuis existence wataenda kunufaika na maji. Dairi tutakuwa na descente msiku ambazo zinakuja kwenda Kawizi, ile nayo ilikuwa ni lengo. Na ingine tulikuwa napenda tuzungumuze kuhusu hali za barabara ambazo zinatengenezewa. RN5 inaendelea, RN30 inatengenezewa kama vile mtu mwene iko na chumbia wanawake wengi na hakuna mwene ataoa. Wanagusa hapa Kurompwe, wanagusa hapa wako Kilomoni, hawawezi kujikonsantre kuongeza watu, kuongeza vifao ili watupatie barabara nzuri, ijapokuwa wanakuwa na mamwae zote kadhalika. Baada ya kuona barabara namba 30 haiendelei, ninyi kama vile shirika la kiraia mna mipango gani? Unajua kwamba kwa sasa usalama uko mdogo, na kwetu CMCLA ni shirika ambayo naweka kipao mbele usalama. Kikawaida tungifanya maandamano juu ya hii entreprise watubadilishie nayo, lakini tunasema kwamba kwa sasa tunajikonsantre na wanotable wa Uvira, wa leader wote, tuangalie namna gani gisi tutaboresha kwanza usalama. Mengine mambo tutarevenir après, mais hali ya ujenzi ya RN30 hatutakubaliana nayo paske raia ya Uvira iko vipofu, tuko tunaona kama bako na tujere na hakuna kitu kinitaisha.